Тобыржы шынық шымарда тада үттеде. Тутлы жемеш пәжерестезен мән білмелі. Шубашкарды вұнжи чымыштада шерімза кырмыш ажаза-жызіне шүрегензем, хула жайынжы ертіне кулинарий батылне худшынжеш. Шамрығыстазем тивеже пурнышлама пулдарны тупсыме перень сюжетра. Приготовим мы сегодня с вами сырники, и не просто сырники, а сырники по интересному рецепту каждой команды. Тобыржы егерджи ажазы мерзерен шиме юрадаган абатсенжин пари. Ана еплерих пожермелине халя шамры кулинарзем яван білейші. Койене бевізем омартмада булдарашы екен. Шоколад, рис шанаха, манны карипи. Кулинарире узы гураган ядарлы мок, улма жирла. Кашне ушканан хайн вартырлы хатада хадерлемели меслечі бур. Омардура ажазыне астызем болышрыш. Шабах шамры хастарзен шухыжа асталы хата пребулджа. Шубашкарды ширемза кырмаш ажасачын кулинарзем тобыр Чигерчисенчен тәрлі санар шығышласа қаларчыш. Бізіне шоколад пайдада банан байлем летріш. Онжичымаш ажасачын хастарызем вара, хальхи ши поварзем евер, ашрей лемлетмели мок паузу горчыш. Кулинарий баталынчы туслық шендерчі. Чакнашкалы мұрдызем ажазен таврагурумне даландарайшы. Бізіне пәжікренех пулдарулық тінчен хыне еверліхебе палашма майду забарайшы. Палыртыш омырдыва ергелекензем.